Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatamu pulang ke Sedak Beritaan. Malam ini Ulun tampil Hapsi, Festival Hapsi untuk mewakili Marindi, ya Kecamatan Marindi, Darussalam HMD. Oke guys, kami dan tim minta doanya supaya ya setidaknya masuk 3 besar lah, alhamdulillah. Oke guys, sekarang Ulun hendak apa itu namanya bebingking, jadi orang menahan bebingking lah, begitu Ulun lah. Oke guys, saya sudah selesai take over. Inilah. Oke Bun, saksikan terus mobilnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, ya أنت المصطفى أنت المصطفى يا رسول الله صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه يا رسول
يا سيدي يا رسول الله يا من له يا مريد يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيح قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله إن المسيح قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد رسل هادينا هيا بالله إلينا سيدي يا سيدي يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oke guys, ini adalah di penghujung acara yang mana pemanggilan dari juara peserta. Alhamdulillah HMD mendapatkan juara ketiga. Alhamdulillah. Ini ada pialanya, juara ketiga. Alhamdulillah. Oke guys, maju terus HMD.